kuzolunga, kuzodlula ngizofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu shapho kunjani, ngithembe ukuthi negrand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi-ke usanda kusijoyina kwi-channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike ivideo, usubscribe kwi-channel. Okunye okubaluleke kakhulu ukuciphiza i-notification bell ukuze mangifaka ivideo uthole i-notification. Bafethu kule video ngizokwethulela i-25 man squad yeBafana ucoach uHugo Broos usesimemezele ke isquad esoya e-Ivory Coast ukuyobamba imidlalo ye-African Cup of Nations ngoJanuary, ngithi mhla ka-13 yoziyophela mhla ka-11 February. So bafethu wena okwakho ukubheka nje ukuthi umdlalo weqembu lakho ngabe ukhona yini kwisquad sikaHugo Broos. So bafethu ke ngiphethe ifoni yami okuyiyona enale squad sonke esinabadlali abawu-25 base South Africa okuyibona abayosimela le eCote d'Ivoire, abanye bathi ise-Ivory Coast. So bafethu ngizoqala ngo-goalkeeper, sino Ronwen Williams from iMamelodi Sundowns, bese kuba uRicardo Horse wesiwelele uRicardo Horse, bese kuba uSipho Chine we-Orlando Pirates. Sengiqedile ngo-goalkeeper bese ngiya kuma-defenders ke manje. Ama-defenders uKhuliso Mudau weMamelodi Sundowns, kube uThabang Madolodi wePolokwane City, kube uNkosinathi Sibisi we-Orlando Pirates, kube uSiyabonga Ngezane Steaua Bucharest okanye City FCSB, bese kuba uMbekezeli Mbukazi we-Orlando Pirates, kube uKhulumani Ndamane we-TS Galaxy, kube u-Aubrey Modiba weMamelodi Sundowns, bese kuba uSamkelo Kabini we-FC Mode, kube uTylon Smith we-Queens Park Rangers. Ngiqedile ngama-defenders, then bese siya kubadlali base-swing, ama-midfielders noSiphephelo Sithole we-CD Tondela, bese kuba Bathusi Obas weMamelodi Sundowns, uTebogo Mkwena weMamelodi Sundowns, uTalente Mbatha we-Orlando Pirates, kube uSipho Master Chef Mbule we-Orlando Pirates. Sengiqedile ke futhi ngama-midfielders, bese ke ngiyakona ke ama-forward, ngizothi ama-strikers, noma ke abanye abadlali ngibazi abadlali base-swing but la bafake as ama-forwards, futhi abantu abahlaselayo. SinoMoha Nkota we-AL Artifact, bese kuba uTsepang Moremi we-Orlando Pirates, kube u-Elias Mokwana we-AL Hazen, bese kuba uLady Foster we-Burnley, kube u-Evidence Mahopa we-Orlando Pirates, Relebohile Mofokeng we-Orlando Pirates, kube u-Oswin Apolis we-Orlando Pirates, bese kuba uShandre Campbell we-Club Brugge. Bafethu iyona 25 men squad kaHugo Broos. Bafethu kunabadlali bamanye ama-clubs engababoni but ke bafethu futhi okunye kunabadlali abangama-standby, ngabala uMduduzi Shabalala we-Kaizer Chiefs, kube u-Ikram Rhinos weMamelodi Sundowns, kube uThabo Moloisane we-Stellenbosch FC. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section uqinisekise ukuthi wena umdlalo weqembu lakho umzwile yini kwi-25 man squad kaHugo Broos. Bafethu asingamoshelani isikhathi nedatha, asihlangabezane kwivideo elandelayo. Kwamanje ngivumele ngithi nje bye bye.